Hapa tunasikia jenzi tulikuwa tulishakosa kwa kujichia na makuta tulishakosa me mwaima siku umwene jinzi haiya rema mzuri umwe hivi shukuru sana. Namshukuru sana. Shida yenye tuko nayo ni shida ya manake ya makuta yenyewe wako naomba watusaidie jinsi wako naiomba tuanze soko ianze rema mzuri kisha zenye ziko naomba kisha tuendeleshe kuzipana tu. Nua mavazi. Tunasikia kama tuko na beze ya kupata soko kupita siku mingi tangu viti kuwe na makiniza na kimbia. Leo kabisa ni furaha mingi kuona soko hili shaanza hapa kwetu mgrupema Buhomba. Tunafuraha sana nyingi sana juu soko limeanza, kila mtu anaemea jinsi anapenda mavazi, chakula. Hapa tunafurahi sana jinsi uongozi wa MV3 umetuletea soko kabisa. Ni furaha mingi kama tulifurahi kabisa kwa hii hatua ambayo ametufikisha hapo ya kupata soko. Tunasema Mungu amuongezee kabisa nguvu, aendeleshe uongozi ya kwake kabisa. Hapa natuletea maendeleo sana. Ni Elia Mures. Hapa niko kusoko ya Ruhunda. Sie njo tunaisimamia. Kwanza tunashukuru viongozi vya MV3. Vraiment tunaona ni wasucha sana sababu soko ilikuwa siku mingi nafungiwa, lakini kwa hii wakati soko yetu ya Ruhunda inalema mzuri, fasi ya malegime, vieti, viato, manyama, mavuka, manguo, mariato, kila kitu, mabunga ziko, masamaki ziko. Vraiment soko yetu inapendeza na kila kitu. Kwa isa mtu mwenye kanapita wa voyage hawezi kosa manyama bako na choma, mabirai, mashu, makaroti, mashu frais. Soko yetu inapendeza sana. Tunashukuru viongozi vya MV3. Tunaona deja vraiment Kibumba tena ilisharudisha sura ya zamani na tunajua ke bingali vinaendelea. Asante.